Assalamualaikum ulun disalim kemandum urang onyo tuhangan muda. Assalamualaikum ulun disalim kemandum urang tuhangan muda. Dibak malamnyo karena luntuan ngedengar hairakan Pak Radio Al-Huda. Ngedengar hairakannya Pak Radio Al-Huda. Radio Al-Huda dioleh rabo tiga genewo menane tanda tiga genewo radio laju neputar. Sikureng kako malimeng dong bagi kengon onyo mandum berkata. Sikureng malamnyo koma limeng dong bagi kengon mandum berata. Timongan barat tunongan baru wairakan be megana jaga. Wairakan behronyo megana jaga. Utanyo tadu bak mineh pasi nyokera seki tada ula ut munyo kutanyo awak mejudi ye kera seki alang bara poatun munyo kutanyo lem jet ke pancuri ye kera seki yang bulan tuput lagi apa leh batakan ke putagari nyokera seki bagi mengangkut lagi apa leh hai ke putagari nyokera seki bagi mengangkut lagi cakanu gemeng kakupi yang kera seki di konyak kabale lagun lagi di pelimang lop karena awak putri nyokera seki bagi tut pulut lagi di buruhan jipegat gari nyokera seki baji weng bau nyokera seki hai baji weng bau di kedai jenim beca apa saleh urang kagepleh jak tarik parabola di urang lancang hai pak jalan nyogepe beca apa saleh gadar gejaga tiba tong beca na lemoy api tulela jole nekan di tuhangan muda lambe ne kirim aku dong SME di apa saleh anjir ke baca bekne telepon hairakan piteng mongkrit apa le meratip di dalam mutala metik kecok api tinggal kabel dan jaro gelak keba apa ampun dau